Voice of the People Party mentagasni kala air kajing Ujor Shoh Chief Electoral Officer jaga jalan Mikhlaya hakabadai bakajing kena jong ba penyak sing CM obolong MDC jong kaseng NPP obola kena baki dekat baki nong kersan jong kaseng Voice of the People Party kita tahu kajing kelumar hakani kasni kibala dab dia kani wa penyak ulah keren hakawin kajing lang kibala hakani kasni kibala dab ba kemdiuru ulah keren menen kasni hakajalang hapo Umsning. Haga juga pon nak juga seng kal air kejung Ujor hala kejung ketakti bakajing nak Donbor jung ki katu kan ngut ki Briew badan po kajang lang juga NPP apa Umsning ki balak ketakti ki rupat ba ki ya surok tan nak daw baki perta hau pra sakoi pat kajing Ujor ke baka seng kal Aisha CEO kal angba man kentu ya ki buat punya election apa ke jalan berkhaliap ke ban pek na ban pek ngor ba ha ka bedai ba ke pelong ya election kam tam po Jaintia district mar ka sengal yo Jingthmu bagi don ki bor ki Jingthmu man ya Donbor ha ka sni tak vote kata ka kena tarik jong benai April kata mata ka snem ka sengal angru ba ka yo Jingthmu ba ka bandon ka proxy vote ne ka jing tap tu ya ka vote jong ki wei kumtan ka sengal kentu ya usio ban pek ngor halo jong kan ni ia kena kasi ujolas so ida ba dani naksti bolong election agent dengan sang Voice of the People Party.